Jovan Keković je učenik 6. razreda osnovne škole Maksim Gorki. On trenira košarku i voli recitovanje. Predstavit će se pjesmom Nepovratna pesma Miroslava Mike Antića. Jovan, izvoli. Nikad nemoj da se vraćaš kad već jednom u svet kreneš. Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš, nećeš. I ja bežim, bez povratka. Nikad neću unatrag. Pa šta ti znači staro sunce, stare staze i stari prag? Tu je ono za čim može da se pati. Tu je ono čemu možeš srce dati. Al ako se ikad vratiš, moraš znati. Tu ćeš stati i ostati. Očima se u sve trči, glavom rije mlako veče. Od reke se dete uči, ka morima da poteče. Od zvezda se dete uči, da zapara nebo sjaje. I od druma da se muči, i vijuga za beskraj. Opasno je kao zmija, opasno je kao metak, da u tebi večno klija i čarlija tvoj početak. Ti za koren nisi stvoren, ceo svet je otvoren. A ako ti se nekud žuri, stisni srce i zažmuri, a kad pođeš, nemoj stati, mahni rukom i odjuri. Ko zna kućeš, ko zna zašto, ko zna šta te tamo čeka. Sve su želje uvijek belje kad namignu iz daleka. Opasno je kao munja, opasno je kao metak, da u tebi večno kunja i muči se tvoj početak. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, neko tebe život uči da se peni i da teče. Budi takvo neko čudo, što ne ume ništa malo, pa kad kreneš, kreni ludo, ustreptalo, radoznalo. Ko zna kućeš, ko zna zašto, ko zna šta te tamo čeka. Sve su želje uvijek belje kad namignu iz daleka. Al ako se i pozlatiš, ili sve teško, gorko platiš, uvek idi samo napred, nemoj nikad da se vratiš. Želim prije svega kao mlada žena, kao profesorka književnosti i jezika, kao žena zakleta humanistici, svakog roditelja odavde i svakog roditelja bilo gdje da pozdravim i da se zahvalim na ovoj divnoj prilici da nam ostavite iza sebe ove predivne mlade ljude, ovu predivnu djecu koja će sigurno biti zalog svima nama za budućnost i hvala vam na tome, a vama mlada predivna djeco, želim da zahvalim što ste se odvažili da u svijetu koji sve više podrazumijeva neku mehaniku i motoriku, da nas ovdje stanete i ispričate nešto o ljubavi, u porodici, nešto o prirodi, o društvu i o svijetu. Lijepo je da ste nas, veliku djecu, podsjetili koliko je bilo lijepo i čarobno stajati ovdje pred vama. Prvo mjesto u susret svim čestitkama koje vam upućujemo mi iz prošlog žirija zauzeo je Jovan Keković. On dolazi iz osnovne škole Maksim Gorki. U 6. je razredu i recitovao je Nepovratnu pesmu od Mike Antića. Jovane, svaka čast. Još jednom hvala vam svima na pažnji, divna djeco, samo vi maštajte i recitujte, a mi ćemo tu biti da vam uvijek u tome pomognemo i podržimo. Hvala.